Horas Mahubatta Bani Panorang On Sihol Ibadah Sanami mengenai penelusuran etnisitas atau nenek moyang ni Purbasilangit Neja Doma ikirim hanami sampel DNA ni au sendiri Rinaldi jadi Purbasilangit MyHeritage DNA di Amerika. Mas ada lembaga meneliti DNA pakon hubungan ni hubani etnisitas atau suku bangsa janah on ma hasil nih. Humbani hasil on dibutuh kita DNA Hun South Asian atau ke India adong baku sekitar 5,9%. Nah, memberikan bukti bahwa Purbasilangit sama keturunan ni rombongan Nagur nahun India janah mungkin on boy Patoranghon janah menambah pambotohta mengenai asal usul ni Purbasilangit. Sonaima Ibadah Sanami dia itu Pak